তিনি only 10 jona narakjangnai out of 16 contestant judges rok je chukti je mansak jora tikhe borok borni naimani bisingti je results bor tiklaika ar results no sing tabuk nainani thangai tongo o moment no naina bagai please sini contestant rok stage of ready sing joto naising laija Tipra ha ganangai o je contestant rokno thangnai audition ni simi tabuk sungjora je nugui tongnai rok tini tai khorok dokno norok yakari ma rohosinai sini contestants rok sokpaijak yang ophedi buskango abo round play heke yang ophedi tiksa baksa yang ophedi round phedi tiksa yang tike yang phedi careful all right belai hard situation tongo tabo anthaniwa bumung tongo bumung na ang porinai sini tinini je contestant rok sini je contestant rok tinini bononor joto nugui mangkhana ang yango phaisnai tahute buksong tini bornonor sini nargi yagulo samongon angiyane boroni bumung ang khorsa ke sanai sarati koloi norok yakti sawi phunogoi mano sini audience rokno sarati koloi Bandana Noatia. Raise your hand, okay? Show your hands so that people get to know you. Ratna Jamatia. Shilpana Debarma. India Jamatia. Priya Jamatia. Okay. Meheli Debarma. Basrang Debarma. Rahel Koloi. Rahel, you have to say, okay. Angeline Ranko. Mamita Debarma. Thank you. Rupesh Debarma. Okay. Shushmita Debarma. Shavita Debarma. Ishita Tripura. And Kosojoy Rian. Borong kai tinini sini theater round ni competitors. Tabuk noroni results ani buskango sokpaijak ang abono khuluknai judges rok ani thaneo yafarkha
তাই Norok kaham no rasap khatini. Norok belai ke sak no yapare dedication by ke norok tini competition of paika. Piaba jotani no zora tongo. Zora paika ke khoroksa ke joto norzak nai. Te ab haikeno norok ni performance ni results naye norok no cheng sayin narak nai. Ani bagi bo belai ke kutok situation ang tongo. Norok joto no stars, norok joto no belai ke kaham resap kereng. Pia joto ni no kaisa jora tongo a jora no seng tabuk thangai tongo. Norok ready da tongbai. Results khananai norok ready da tongbai. Ready? Kewa khabai glang nable खाता पैदी खाबाई नहीं कॉकरे हार जीत होते रहते हैं लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आना है if not this time maybe next time all right so let us go to the final situation the final result ready Mr. Rupesh Debarma belai ke hambai next only 10 contestant oro narangjang nai abani bagai next Miss Shushmita Debarma next Miss Sarati Koloy excited baksane bagai khabai mano phiaba kha thina kare kha logdi Miss Priya Jamatia Mr. Kosojoy Rian next Miss any guess Miss Mehli Debarma next Miss Rahel Koloy next Miss Isita Tripura Miss any guess Miss Mamita Debarma next one last one Side one sabo
Any guess? Yes, Mr. Basran Devarma. Awang kasini tinini top 10 semi-finalist. Tini sini buskango borok sakno belai ke kutuk situation tiket langai borok bebak odds no matchini sekangai paika borok ngagai tini sini top 10 finalist. Tabuk ni bagai sing tini ni the theater round abano sing closing o thangai tongo abani bagai sini audience no norno sing belai ka hambai nor sing no support kai tongo bagai aba haikeno taibo katal Zorawo, nor Naiman Pinai, on the 8th of December, Tewaisa, semi-final round, nor Sung Jotono, Tipra Idol, season 1, nor Naiman Nai, on the 8th of December. And don't forget to tune into TTAADC official website and Tipra Idol page for more latest update on the semi-final. Thank you so much.